Ćao svima! Dobrodošli u prvu lekciju engleskog jezika za početnike. Pa da počnemo. I speak English. Na našem jeziku to znači ja govorim engleski. I speak English. I speak English. I read English. Ja čitam engleski. I read English. I read English. Ja čitam engleski. You speak English. Vi govorite engleski. You speak English. You speak English. Vi govorite engleski. You read English. Vi čitate engleski. You read English. Vi čitate engleski. Šta smo mogli da zapazimo? U prvom licu jednine i drugom licu množine mi imamo na glagole nastavke. Govorim, govorite. Čitam, čitate. A primetimo da se kod Engleza ovi glagoli ne menjaju. I speak English. Ja govorim engleski. You speak English. Vi govorite engleski. I read English. Ja čitam engleski. You read English. Vi čitate engleski. Dalje, šta smo mogli da primetimo je sledeće. Primetimo da prisvojni pridevi vlastitih imena se pišu velikim slovom. English, engleski. Vidimo da je napisano E velikim slovom. Takođe, šta smo još mogli da primetimo, to je da se I kao ja uvek piše velikim slovom. To je zato što Englezima su tako iznali da pišu zato što su sebični. Međutim, to nije istina. Ova reč se počela pisati velikim slovom još u najstarije vreme, zato što je malo i bilo tako neupadljivo da se često stvarala zabuna. Znači, razlog je bio praktičan. Treba da zapamtimo, I se uvek piše velikim slovom, bilo da je na početku rečenice ili u sredini, i znači ja. I read a book. Ja čitam knjigu. I read a big book. Ja čitam veliku knjigu. I read a little book. Ja čitam malu knjigu. I read a book. Ja čitam knjigu. I read a big book. Ja čitam veliku knjigu. I read a little book. Ja čitam malu knjigu. Ovde možemo primetiti jednu novinu, a to je rečca A. Rečca A se kod nas ne prevodi, ali kod Engleza ona označava jednu i ta rečca se naziva član, ali o tome ćemo govoriti u nekim drugim lekcijama. Znači, kada bismo mi preveli ipak ovo A, šta bismo dobili? Ja čitam jednu knjigu. Ja čitam jednu veliku knjigu. Ja čitam jednu malu knjigu. Znači, ova rečca se izgovara E. Znači, između A i E neki glas koji bi izgledao otprilike E. I došli smo do kraja naše lekcije današnje. Sada ćemo da vidimo koje reči smo danas naučili. To su I, rekli smo da se uvek piše velikim slovom i znači ja. You, vi ili ti. Read, čitati. Speak, govoriti ili pričati.
Book, knjiga. Little, malo. Big, veliko. English, engleski, se piše velikim slovom. I za sam kraj reći ću vam goodbye, što znači doviđenja. Pa doviđenja do sledećeg viđenja.